Halo teman-teman, ketemu lagi di ondel-ondel balon meletus. Wow, di sini udah ada mobil truk kita nih warna merah. Wow, mantul-mantul. Ayo kita cari mainan. Let's go. Wah, mobil truk kita nabrak apa ini teman-teman? Wow, ada balon warna-warni teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, di situ ada ondel-ondel dan banyak mainan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahkan balonnya. Kita pecahin. Ini balon warna apa ya teman-teman? Ini balon warna hijau. Meletus balon hijau. Wah, nggak pecah-pecah. Wah, akhirnya pecah juga teman-teman. Ini hadiahnya apa ya teman-teman? Ini permen Yupi Dinoland. Ada gambar dinonya teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita masukkan ke dalam mobil truk kita teman-teman. Ini selanjutnya ada balon warna apa nih teman-teman? Wow, ini balon warna pink. Meletus balon pink. Wow, hadiahnya uang nih teman-teman. Wow, berapa ini ya uangnya? Wah, ini uangnya 1.000. Wow, mantul-mantul. Wah, ada lagi teman-teman, ada 20.000 jadi 21.000. Ayo kita taruh ke dalam mobil truk kita teman-teman. Wah, ini ada balon warna kuning teman-teman. Wow, balon kuning lagi melet. Meletus balon melet. Wow, ada Spiderman warna merah teman-teman. Kita kumpulkan. Ini ada balon warna biru. Meletus balon blue. 1, 2, 3. Wow, ada balon warna-warni. Ada warna oranye, warna kuning, dan warna pink nih teman-teman. Mantul-mantul. Kita kumpulkan ya. Tinggal satu lagi nih teman-teman. Ini ada balon warna ungu. Meletus balon purple. 1, 2, 3. Wow, ada Kapten Amerika teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam mobil truk kita teman-teman. Kita lanjut buru mainan dan ondel-ondel nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Banyak mainan nih. Ada mainan apa aja ini teman-teman? Wow, ada Pop It Rainbow berbentuk lingkaran nih. Wow, ayo kita kumpulkan. Wah, ada hewan gajah. Badannya besar dan belalainya panjang nih teman-teman. Mantul, kita kumpulkan. Ada mainan apa lagi nih teman-teman? Wah, banyak banget nih. Ini ada si Gani nih teman-teman. Hei Gani, dia bus kecil ramah. Wow, ini ada hewan jerapah berkaki panjang dan lehernya panjang teman-teman. Wah, ada bola sepak warna oranye nih. Wow, kita kumpulkan yuk. Kita mainkan capit buayanya nih teman-teman. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit buaya hijau nih. Ayo kita kumpulkan. Wah, ini ada mobil jeep warna kuning nih. Keren teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Ada mainan apa lagi nih teman-teman? Ada kuda Nil. Kita kumpulkan. Wah, ada kerbau juga di sebelah sini teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat bola emoji warna kuning pakai kacamata hitam teman-teman. Kita mainkan. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit singa nih teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan yuk. Ada mainan apa lagi nih teman-teman? Ada mobil supercar merah nih. Betul, kita kumpulkan. Ini ada mobil supercar warna putih.
Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, ada ondel-ondel di sebelah sini teman-teman. Wah, ada ondel-ondel sepasang pakai baju warna pink. Nyok, kita nonton ondel-ondelnya. Nyok, kita arak ondel-ondel. Kita masuk ke dalam mobil truk kita teman-teman. Wah, ini ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru. Nyok. Kita nonton ondel-ondel. Wah, ini ondel-ondel sepasang nih teman-teman, pakai baju warna biru. Ayo kita kumpulkan ke dalam mobil truk kita teman-teman. Wow, udah penuh banget nih teman-teman mobil truk kita. Wow, mantul-mantul. Wah, teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.